برس حسين دما خوش به هون روشا سوریه جنزیک و دشوپینن دبینن روزانه چه بویرد قومن چه گافتن آویتن و چه هلوز جیدی اشکرد بن اف نوچه داویه یاکو شام دخوازه 400 چکدارن اویگوری رادستی چینه بکه و لتنش داویه چاپمنی حکومت رد که یعنی و اف نوچه کو درکتی چاوا دیت دمک چاوا درکت و چما حکومت یکسر آگاهیم بوی آوای رد که و دبیجه بنگه هاوی تنه بله ایوار باشته و تماشوان نجاره از بار دکم شو خبر یه دایی فرانس پریس یعنی آگاهی بنگهش ترکا درکتیه بری که هفدیتن نقبا وزیر درفه سوریه سینه ده چه بی ترکا خواست تشتکی بده خویا کرن سینه را و امجی دخوازن تشت نابکن او تبلیه بیاد نابرا مده یان نخوشگین نابرا مده بری ام دخوازن هم یه ما هم جیه سوری سر راست بکن یعنی ما دویالی ده به مسئله خونم جبرکو از باور ناکم تی رایدارن دهندر حکومتا حتی شده کاربه داخویانی که وی رنگی ویده می بده شو وقتی زانین همی یعنی دستین هین یه دهندر سوری دنها بتایبه جیه پولیتیک دستین پولیتیک همیشه ورمندین ترکات ده جه دگرن و او هر تشتی سراز دکن و هر تشتی پیشکشی راگاندن دکن بتایبت جبرکو حکومت حتی شه حکومت کی دالی راگاندن ده براستی گل کی ضعیف بی جیته بیرا ما وقتی ادلبه حتی تلفزیون کی ویت نبی یعنی وهنه داد راگاندنه یعنی في ساله ده راگاندنه کی ویرنگی خورد یانجی تشتی خورد جم چوی همیشه بنگه از باردکم آریکاریا ترکایه پشگریا ترکاشی را و ترک دبن بردف جید حمی تشتادش به حکومتی را یعنی دور نکه که صبح حقان فیدان درکبی جدیلا سر به مجارین اوکی بده یعنی داخویانی کی بده بیجی چه دبی که سوری هنک ایگورین تهلوکه یکو ام بیجن جریمت لهندر سینه دکرین تسلیمی سینه بکی تشتکی ولی ابدا ام دور نکنه تشتانه گل کی نزیکه لیوی حتی شی کاربه تسلیم بکی نکی افجی پرسگری که کی پرمازنه جبر نتنه ایگورینه یعنی کسی چکداری جهادیست نابنتوی دهندر حتی شده همی هفدو گرتنه یعنی یکی تیکا واهی مدید وقتی ایریش سر کامبک یعنی بارگه کی یه فرانسیا هاتی کرنده لبیده چاوا حمیا به هفره دنگ داری خستن و خواکرین یک الهمبر و دست هلدانا حتی شیل همبر جهادیستین فرانسی جبو یکی هنکی دوی آلی ده و زحمت بیلی کسین تنتنی و کاربن یعنی 400 کسا به هفره جهده تسلیم چینه بکن و تشکی گل کی زحمت بید ویدمیده لی از دور ناکم کود آلیه دیده تشتن دی ورن کرن او جی سر دمکی دریش اف چکدارین هنه همین هون ناسنما سوری بوارن سیر بیوا و کن زانن دست پیکا هاتنا حتی شی سر یعنی شام کرید دستی خوده اف مثلا نه حمیدان خویا کرن نبه نه کسین یه ببین هم ولاتی سوری و نظام چه گلک دوا آلیا ده گاوا آویت ناویتن هنک جوا رایدارن دهندر دستلاتداریا حتی شیده هنک جوا جی یعنی ام بیجن سرلشکرن جی دهندر ارتشا یا جرد بیجن ارتشا عربیه سوریه کو حتی شی جنوه و چه کری بله نها برز حسین آلیه کی داخوازک ولاتن روش آوایی هیه جبو چاره سرکرنا دوسیا وان جهادیستان هری که لسر راگهاندنه و داخوازه دکن و بتایبت بشی سردان احمد الشرع یا جبو کوشکا سپی درکتنا آگاهیه کی بوی آوایی هون دبینن اف دوسیا چکدار و جهادیستن بیانی ده چه باندوره اوی حکومت بگه اگر ایرو به یانجی سببه هونا بینن که اف آلوزیه که تالوخ کریه جبو دما پیش يعني مخابن يعني حكومة نكاري تشتا خاكريت ده اوي يعني حكومة حتى شيء خاكريت في واردة جهاديستين دنيا تبي الحكومة كرنش خافي ده ما داوي يجي بشتي سركفتنا باغوزي قالك كسن اندام داعش تبلي بينا ناوي شاوا خوشي خلاصكي
افجي دمك جرد به ريدا خويانيه نابنتوي هنا نظام چهنه لزوار دكم اگر اوهني تهلوكي يانجي تهلوكي چينكن ندر كفنج در به سوري نچن ولاتين در دوره يانجي بري خندن اوروبا زيدا اوروبي وي گه ندن به مثلا حتى امريكا شو بجير ندر به يعني تي بيرما توم باراك دسبيكي تشتن او دانا خويا كرن بيبرا قبول كر ما نواد هندر سوري دا قبول كر مادام ويد بن كنترولا هتا شي دا بن يانجي حكمتا نها هي تشامي دا وي بن كنترولا وادا بي جبو يكي شي زيدا في مسألة دانوستاندنا اري دبي بحثي دكن دبي جن شرطكي جكو راكرنا او عقوبات قيصر نظام چنه گلی دالیه پراتیکی ده وقت باش گوتی از وار ناکم کسری خود به مسئله بشینه اف مسئله نیش کی را گل کی گرنگن ج روسیا را گرنگه چینی را گرنگه ج دولتین ام بجن قفقاسیا را هنکی گرنگه ج بر اندام جهادیستی جواده هاتین پرن او حکومتا دمکی بواره تکلیوی بواره وی بگه چه آستی حتی هنو نخویاییه لی بلکی اوجی نخوازن یعنی روسیا وی چش چیچانیه نهود هندر حتی شده روسیا وی چش وابکی روسیا تشکی جوانا که مادم تهلوکی سر روسیا چیناکن و مادم حتی شد یعنی ترک جی ده سری ده ترک ضمانات آددن کو اف کسی هنیش در وی سوری ندر کبن تهلوکی سر کسی چیناکن از واردکم وی فیرنگی بردوام بکی وکم گوتی از دیسات بگردن بلکی چند کسا تسلیمی چینی بکن یعنی روسیا بکن وک حسنیه وک به عربی دویجن یعنی بدن خویا کرن و تدبینی ام بوارد خوازن دوست بینه دانن لید آلیه وک 400 کسا یعنی وی هجمارا گلک یعنی هجمار نقبا 3500 حتی 10,000 چکدار جهادیست نهود هندر لشکرین سوری دهنه زحمت چرا سر کرنا مثلا با کسا گل کی زحمت نسبت به حکومت باش نها ام آلية نام نتوي دين آلية كي ام بحثا روشا هندري سوري بكن ما بون يانجي درخستنا وان بكيري قلي سوري تي بديتنا تا يعني هجركو او بمينن ودنابا حكومتي ده براستي اركان ور بگرن ويد سوريا ده چببا وي قاربن آرامية كي پیدا بكن يانجي وي روشا بري يا تندروية جارة كدن السوري يعني فيكا ومزنتر ببا شخواد أركاد سلادارية جلك جوا ورقرتية يعني حتى ألوية جوا هند هندر لشكرين سوري ده يعني هندر سازيا لشكرية جرد بيجن جيش العربي السوري ده هناك جوا جهي خوا قرتنا ما نوات سوري ده صدي صد تهلوكي كجبو قلي سوري نجبو قلي سوري تنجي جبو دردوري جي تهلوكي كي برمازنه جبر كسي جهاديست يكو اف چند ساله خوين رجان دیه سر وی مجی هاتیه ام بیجن پروردکرین ایدی نکارش ده وی برده مثلا سکناندن یان جیج ده هشمندیا خویا تندرو هشمندیا خویا تروریستی هشمندیا خویا کو اف چند ساله جوالات خواه هاتن جبو کو رایتا خوده هلدن وک اود بیجن يتشاف روس كده بهني نقال مخابرين حتى هذا حكمته دمكيشي يعني هو فاكوستي وك نابلي دكن حكمته حتى شيء الجمنيا حتى شيء براستي حكمته ادلبي حكمته هني حتى هناك كاريا تشكي جوهرتنا تشكي يانجي تشكي تاني بدل الخوكرنا تاني دركفن هو قاسي برالواتي خرج كرنج السعوديه قطر تركيا جبوهن کی کاربن گوهرتن اتخوده چکن لید آلیه پراتیکی ده سر عرده ام دنهیرن تندرویتی ده هندر سوری ده پر زیده به روش بروش مثلا وی روشی بلکی وجه دید ویدیو نزان مواشاند نواشاند ویدیو بلا کرن با هزارا انسان پش هفتو سکنین جبو کتاب ابن تیمیه و کنت زانن و تماشوان جی زانن ابن تیمیه کسی هری جهادیست یکو کشتنا انسان نصر تشتکی حلال کرید اسلامی ده یک جوایه یعنی اف نهوتی بلا کرن نفگلی سوری ده شخوا کسین به تشیره یعنی کسین تندرو یه هندر سوری ده جی ام جبیر نکن پرن تشگیریا و کسی بوی رنگی دگرن جوی که تهلوکا و براستی و دم پیش ده جی هبی یه بلکی زارو کن و هگر
هەگەر ئەم بێژن دبستانên پشکی پێشکەتی چێبن گوهرتن داڵیێ ئەوێ دەچێبێ بەلکی هەنەکی ji wê xilas bibin lê yên heyî niho tehlokene ser Sûrî sergelê Sûrî heta ser yekîtiya Sûrî em bêjin durziyê çawa karibin wara jiyan bibin yan jî Elewî yan jî heta Kurd wê çawa karibin wara jiyan bibin derbarê vê mijarê de Birêz Hesên pirsek min ji xwe vê mijarê heye pirsa dawiyê jî bi dîtina te ev dosya cîhadîst û çekdarên biyanî dê çi bandorê yani li ser diyalog û danûstandina hêzên Sûriya Demokratîk û vê hikûmeta heyî de bike. Yani nêrîna me de ez var dikim gerek yek ji bendên serekek û Hesedê hundir heta şêre danûstandin kirî gelek yek ji waba. Nod nêv me de jî hene nêv yani nêv Qesedê de jî Kurdên me hene yan birayên me yên ji parçe diye Kurdistanê hatin arîkariya Kurdên Rojava kirî ji bo ji Daişê xilas bin hene. Lê hejmara wa pir hindike ebenê çareseriya wa jî gelkî rehet e. Wextê biba bendek Hesedê şertin danîban ser hikûmeta Heteşê ebenê 10,000 tê hene. Ebenê dijî her tiştî ne yê me nedijîne yê me pêşketinê rine yê me guhertinê rine yê me dixwazin welatekî aram çêkin aşîtiyê bînin ebenê ne ji bo welata hatine Sûrî de ebenê ji bo ku her kesî vegerînin yani dîsa xilafetê wek Daeş kirî xilafetê vegerînin hundir welatê Ereba teva de hundir dinyayê tevê de li vê de li Belçîka hinek ji wan hene dibêjin em şerîetê ji bo Belçîka dixwazin. Belçîka dewletekî filahe dewletekî yani Ewropî ye Elmanî ye dîsa jî hinek li vê de hene bûyî rengî diştexilin. Ji bo yekî ez bar dikim wê tesîr hebe demê pêş de ji ber ku hêzên Sûriya Demokratîk ser erkina hatine perwerdekirin ser hişmendîkî pêşketî hatine siba bikevin buware hundir sazîkî de wê çawa hevre jiyan bibin nêrîna min de wê pir zehmet vê wê gelkî zehmetî werin kişandin demê pêş de dibê tiştê de. Hesên Omer nivîskar û şîrovekarê siyasî ji Brukselê li gel me bû gelekî spas ku tu beşdarî bultena me bû. Spas ji bo.